Coffee Fiango today vying all in Tayao, the Fafo Mayo Tato, to know of us to solo Tato Paul Kalame, Lungo to two over the nail only to Polynesia. Yeah, Lala Leo, Lautano for Famo. Yeah, Molly Fafo Mayo to know Lewa Yale Tato live, Lungo the Tato YouTube channel. The YouTube channel, the allow Tio Polynesia. Yeah, Lewa share to put on the Facebook page, allow Tano for Famo. Ia tato live le nei, ia tato te tali ene, ia tato report o vainga, ia o nai tala fo ia mai fale panota, ia mo si fia. Te mi nei o whanga su solo, ia panota mua. Ia mo na malu le tunu, ia o loanga va mo panota mua. O se toi liliu lamba sa jalanga ia le down le la ia le sa. O wale foi fai lau palota mua I mota ia ina matou tu malo vai maunga lua. To tele bia lena mo me report lena tatana no mai foi fetelenga ia funa mai tu vani funga ile tau na lila. O le fala velave. O le to tele bia ma le lima nga ile ono ia ila to. Ai o le vainga foi le fa no no na ita mountain amount tua. Ia sa fanta Italia to la va wai lenga foi le ngo ia nga ia tua ia ona no fole no fo in lenga ia le kiwolo o ia fa tadi te metio o le pito iluma ia on ia na o le iluma fo le vainga tanga ia tik eselo swafa ia following order na wa what to fail pa no to mai nga fa ben na masa nyai e ama le lima leono ia na to mountain amount to na o to fa na to palo to wo ola le pito iluma. Ia ai fe mai le tene fai palota, ia le official commission finga palota fai. Ia le ma fai na fai lau palota ona I tele o sau malau risiti. Ia e fesila to fo ina le tene fai palota fai mai. O ai le ngoa, e o fiu e su e le swafa, e se isi fai u, e le ai ia. Ia no fai malulu leo nai tamaitai ia ina ia to mountain mat tua. Ia, o lea vano lea sfraile to su mai ai. Ia fa pe vo lo ia o le risiti ai o lo ile fale inferno ia no el mai le risiti fa faingo fi fu le nga ruenga la tau o le vainga la na I to fa mana to wa telangona I te lo fo ia ina vani se lo fa tali fu le fa basic ka ko fu fa wauli ia le te me o to wa ngao a fa pe lo tu langa na lo o ia to tanga I ba ile va ai le ato ia po fe lava na to le risiti le nana to wa to le Ofisa komisa finga palota de te mina e anu e restana I mo le panota mua. Yo le pepa ta lamba le na. O le pepa ta ele mana o mia ni IDs, le hangi IDs, yo passport. O pepa fa nau vanga fa pena ele mo mia vanga na. Na o le pau le na o le fasi pepa e mo mia. Ia o le tamai risiti le na. Ia e tuatu ia. Ile afai panota yo ne finga ofisa no ngale le ia le. Le se si vanga to fa le tonu. Ia ile fa noina ia o lau panota mua. Ai
I le mai mai o le tunu le tanto YouTube channel, le tanto live lo le nei tau. Se va inga le I tau na le la. Ia I le fale palota mo 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 ta. Ia be tanga I mai e tele lava o I la tau ia o te mau tina ma tua. Ioi. Ia be ona fe mai ana le line le tau le tanto so ta inga I lunga le telefoni. E to alua ia e o le lii ma te tai malu na malo ben tanga ia tu iai to atolu ia le au va ai panota ia to afa sui mai le official commission finga panota ia le sa ia le tau na la ia I le fale panota vai mo lua mo le pre-polling I mota o se va inga le o lo iai I le sa ye le down ali lai le fale palota fale ata tasi I nai le whakasa ia la fua. E isi o ata leo tonu mai ia se umatu watu e bese foi inisio nai videos. So take before you the tato live with the whanga sono atu. E ne tato video calls o le a whaima le au tato o whinga ruenga. Ia leo ta apea tua. Ia o le amo mai le avanoa ia whaasino mai a tato. Ia le whainga le wo iai. Ia le fale palota I le tu malo. Ia malei tu malo. Fa malo tuai I le malo le tunu o le ua. Mai mo mai lunga le tanto live. Lunga le YouTube channel mana tua. ACRC for the radio Polynesia. LTD Samoa. I lunga le YouTube. Ia subscribe. Ia na e mai mo mai lea. I le whanga solo atu ne tanto por klame. A toi di mai. Ia ona toi whaalau watu lea ne tanto tu malo. Ia mawhale pano te tango na anga iai. Ono lena sa wadi vali mea nei ia sui fu o tatu ofisa lo pito iluma. Fe mai I o lo iei lava nisi o lea tunu o lea lo walau mai. Ia fe mai e leilo tonu po fe anga ia whai aratu palo tamua mua. Pere toilu mai lau tatu por kalame. Ele ngata lau le lauina tone tatu I tu maloma la to fale palo tamo le pre-polling. Ai. O le tau inato ne tanto whalau loa le por kalame le filima keti o le nei tai au. O le walo suni nute o na tā leo le sifuruma le lua.
Balangay Fiji, ilinao na chasi niya fisilang wato sa funuri batala, ilealu ba na choy footbay. Balangay Kansas, ilinao na afe tolu silang fa sa funuri batala. Po au kilani, ilinao na chasi niya afe liba sa funuri batala. Balangay Los Angeles, itolu afe lua sa funuri batala. Po Dallas, ilinao na tolu afe tolu silang baleondo sa funuri batala. Loyay foi pasa sa paumo au sa Italia maasia. O nay malanga uma, uwi Fiji, ilealu ba na choy footbay. Va ay de loso wa manoa. Mabili official Fiji Airways sila nupi Fan Plaza ile lua iba vadutolu. Po se official malanga o lantane. Le awa na nga wai loa na natautua i Samoa. Mo se vai nga fo yo la e. A fio mai loa i le sisike. Mawale i o le topi. I e lei. I e sa tini. E mawa i taimi uma. Mawata ai nga i o le palama. Fa apea i e le se mo maliu. Ma le te wino mawata malawa. Se le fo i e isi kaili mamamanu ese ese. E au nga moto ni nga au fai pese ma fale fai nga luenga. Fa amau, zipi, filo. Fa apea teu ne. E mawa uma ata penanga. Pe aia fio ane yo mato lala. Ita le ufi. Vai tele. Masale lolonga. CCK. Numera tasi. I le a long way at CCK. Cool your home or office all day with solar air conditioners and never worry about your power bill again. What if it's raining? Well, simply connect to a power outlet and you're good. Our solar units are hybrids, meaning it can switch between solar to EPC if it's cloudy or raining, then switch back to solar energy when the sun is out. 12,000 BTU is 9,500 tala, 18,000 BTU is 10,500 tala, and the 24,000 BTU is 12,500 tala and includes installation. For more details, call 777-4714 or 758-0800 and ask about our current specials. Solar air conditioning. Enjoy a cool home or office every day and eliminate excessive electricity bills. Ole tumlo talo talo fale toe se furuma le tolu minute on ta le July se furuma le lua ia e mana to le mo mai le tanto so tainga
Ia ila mai mo mai ole antunu i lunga le tanto YouTube channel on le tio Polynesia Radio Polynesia. Ia fa fonga mai fo i lunga le tanto la le nei le tanto fo fa mo mai le tanto so ta inga ia ma le tanga ia fo na mai tu mani tu funga. Ia ma le uso fo ia kai Sara Aminga. Ia no fa peona a wai tu ia po fa tes mai fo. Ia ile fale paro ta mo mo tiri sala faile. Fale ta ano le gym one manatu la fo tu la no ta fatu fono. So fo se leni fa fele atu fo i le pa ia ma le mamalu lo tele le tato tunu o le fo wa ma wa mai fo ia tato fa salonga mai ni le gym one i nei to nei matu ma le tua e taua ia le vaanga le nei wan fa fonga mai le tulu le ngata fa fonga mai lunga le tato le tio o lau mai mo mai lunga le tato YouTube ia e miso ni se vaanga lo i le tato so te inga a wa le aso le nei ia mo le pre-polling po le aso le nei mo le palo ta mo mo i te lo na o si le fia le tulu ia ila tu e nga va mo le palo ta mo mo e ta to e fainga luenga i le aso le palo te las falaile o ila to e mana onga tu mau le soifua ia ba ngase le tino mai la to le au ma tu pensione ono lima tau sanga anga ilunga le matu le soifua ia mai se foi o ila to e malanga tonu ila so luas fu balu po taiao ia po le falaile fo la to la na le fa tino ne la tu palota o le avatu tatu fasalong ma taunu mai i male o le taunu mai le i le usa kai sala o se va inga na le mai mo mai le tulu ele pisi tele ele o pisi tele le tatu fale ta alo le nei ia o le anga ia tu fo itono fale palota ia e ngao o le fa tali talia ia i tu sala fa tu langa tu malo te tasio tatu se vai mo si fia le tulu mai mo mai o le fale ta alo numele tasi male numele lua pe o fale ta alo nei e tapu vai tasi mai ai ia palota mua a tatou ia no foi polu ai palota se vai ia male tu foi pe ana na ia le to tele tatou sa tu fasili po le me o se vai le ai o fale ta alo nei team 1 mal team 2 o fale ta alo nei e fa tino le palota ia mo tatou i tu malo i le moto i sala fai e le ngata la pre-polling ai fa pena foi ia le palo tele las falaile o le si vai nga taua ia e loa le fa anu mela ina o gym o le mele e na tasaua te tau mele manga fawe ma le tua e te ifo mai loa i lalo le vai fo le fulo so e aia e mai loa i lunga tau le manga fa mua e tau le gym na te tau mua mai ai fa apea i tau le numele tasi na ai le numele lua e so mai lava ma le numele lua o le numele lua le lata ngai i le fale ta alo fo le fale au o I mean sorry o le numela tasi le la talata i fale au o le numela lua na mo e tau mai na le manga fa bo le sile le tulu langa mai si se o penga o se fo o ai e mo enga o le team 1 i le mele le va tu ta tu fa salonga le so mai i ma le fale ta tu fale au ruinga e mo e tau mai o le team 2 fa tu tau mai lo le i le team 1 ya ona so e lo le ma le fale au ya fa solo tu le tu sifo le mala soka ma watu o mele le multi purpose team ia o le tulanga la na o le mea la le o le mai mo mai silsila mai fo i le mele e le pisi tele e kai kasi an mele ia mai se lava ia o nei fa salonga tu sao ia o mafai na wina tu i lo mau tama lo lawa i lunga le YouTube mai se le tatu le tio ma le Facebook ia ona le anga le mai le tatu company fo le mai island realitas or something o le na o le tatu vaenga na te le e fa tele lava vaenga e tulanga me tau sa iringa fanua ma me fa pena o si vaenga le na o lo lango malo si tatu fa salonga mo le tele fa tele lava fa tailo to wanga le wa analise no to e den fentu sa auto tatu fa salonga ia mai nei tatu li poti mai nei to nei mato ia o le anga ia pe ano fa e ta stasi ale mele e tutu sa i le team 1 malalo i le team 2 o se atu foi le team 2 na ia mangisi kai kasi fo ia o lo malu le pui nga malu le malo mai se na securities wai ese malu le malo ese security ese ia tatu securities o lo pui le no fanga nei mana tu foi la o lo ia tatu fale palo ta fa pito i tu malo te tas e te anga ila e fai lo palo ta ai pese i ole numele tasi le ma le numele lua le lo ia pe fa anga lava tama ia mo tatu i tu malo i le motu i sala fai no winga a fa pe watu ina nga ngai fo monga tolu e tau nga i o se pai tiam palau li tolu ia ola lola team 2 e o tau ai a fa pe o le si tu le nga ngai fo monga lua nga ia tu le si tu le tu tani ia ola tolana o ila le team 1 e mai fa tino ia la tu palota mai sa le tatu palota mo bua uyo le o sina vaenga le na o le o tonga le tatu lai ni ia so te manatu
ia o le foi la atau sa ili sa banong nei nisi no fuanga o te loa atu no o lo fa pena foi le tele nisi no fuanga pena mo mau foi le sunga ia selen ile no fuanga sa ina ia tatu le fakasa nei mo ta wa palo ta bobo ia o te loa tu mua onol tulanga foi le ta sin no fuanga le fa ngaina ia ai ono le nganga foi le tatu official fa nga palo fa nga ia le fa le palo ta si le tu malo la ngai mai mau pe a e mai mau le te mi fa tele fa le palo ta mo le asol prepol ai tau le inisi ia o isi fa le palo te su atu pre-polling nga le lua pena le tasi fo ia e pese i o le nganga na mal fa mo ai o le tulanga na atono le te sili mai ia o lo fai la nga nga malo le malo ia mai se fo ia o la tau o lo nga lue ia walanga o le memoni la vai ele fai na a we not to start to what I tono fa le palo ta ala wo uman fa tulanga le kesi ia mai la tau siakina ia watu fato ayai o lo tu malo lo swafa ia me ma watu la lau fasi pepa mana tua le fasi pepa foi le watu temina fa talo sanga ida fasi pepa le talo sanga lau fasi pepa ton wale e te tau na e su mai oi o le nga mawa le tau li potele so ia selin e nei tanga tama tu no tu le watu le pepa e te tau le pepa le tau na el watu oi ia pese yo le tulanga na o le la fa solo tu lava ia nei tatu live fo ile nei aso e wale mai mo mai le tulu ele ngata isa mo nei ai mai so le tatu tunu o lo tapu ai mai mo mai tunu mamau ia tapu ai mai wale ngata pe no fa tu ele ngata le tatu palo te mo le aso le dei ia ai fa pena fo le tatu palo te tele le wa fa tulanga mo le aso fa le dei ia pe le tulanga na langa te lo le wala tala te tatu telefon ai fa te tele se le ni la si sa ilia tu se ma no nei ni se tatu fa le palo ta ia mo se no ia ona fa pena fo le tatu so ta ia fa te tele la tatu sponsor bole lango le sue tatu fa salonga ia e pe ona tu sa o tu nei tona i matoile so ai fa te tele mo ma no malo fa tai fono flong lai pe ia manu ia tele ia le alo tu fainga palot fa tai ia so ifo ia ole na le tatu tunu pe ona fa fo mai o tulanga na pe nei fo i mai se i nai le mod i nai fa le palot tai wa to fa mo tele sala fa yo le gym 1 ia male gym 2 i tona i mato ia mo ilan tōla vai e palo te tu malo i le motu teli sana fai ia ai o loo i nei i tu mua ia po nei ia o la fa peona ma tantele tu pea nisu ne tanto sui o le tato whinga luenga ia le tio Polynesia lo fa peona i tu o loo anga ia fa tino fai ala tau palo ta mua ia ma su mene tanto report o talala tamai ia o fa nga solo ai o palo ta mua ia ai mau mai pela mai mo lunga le tato YouTube channel on the radio Polynesia le live wa toilet te minei fa pele te fa fonga mai lau tamale ia o le te fia mata fo le liva ainga ia o tulanga lo ia fa le pano tes ese ia ngale o so i lunga le YouTube so le radio Polynesia LTD Samoa ia subscribe ona e mo le o le tato live ia to fi na tune tato fili market ia mo le town nei manu tato tele se ia tato telefon to fi na tu tato fa la wi lo nei mana mia ni e tonga tolus fuluanga ia pe silia tu foi ile fa alultino tu petasi le afetala ile afe lima se lautala fa so taitanga loa ile fitu lua fa lua ono tasi valu fitu lua fa lua ono tasi valu avano finga luenga babysitter mana mia ni tausi tama babysitter mai le le fast fulu lima tausanga na matua no fa lantalanta ile taulanga ia tu mama e leu laula mai to anga whainga nuenga mo nisa whamatalanga su mai le motonga complex i funga lei whaftai tato vino whainga nuenga nei mana mia si ave masini excavator ave loli pusa saapa usfulu tau a mai bepa wha maunia o to mai maanga waa wha berry poti mai ngā ruenga saiai wha so tai le fitu luono tolu lua fitu fitu luono tolu lua fitu mo nisa wha matalanga whaftai ia ma mona tu lava fa tele ma fa malo le tato vai ngol MIR Real Estate
Ia bo le My Island Real Estates. Mana tua ia so se whanua a whapea lo sa ili sau whanua ia I Samoan nei. Whao so tātou vaianga le MIR Real Estate. Ia bo le MIR Finance. Pea whapea lo fia whaisau loan. Ia o le vaianga le nai whao so tātou la tau fo I dina. O lo langa no koina ia le tātou live le nei lunga le YouTube. Whapea lunga le tātou le tio. O whaasara lunga tu sao o le tātou pālonta. Mai anisi nona ia tātou whaalinga whapi sinisi. Tātou se atoi le tātou telefo o le wauli. Tātou nei nal tamai tai o le lua a mesene tānielu. Mai boy fasalonga tu sa o lau le tiopo le misia I lunga le YouTube channel. Whapena fo I le upega te whailage le tālofa whabo. Ma le si ufofonga le tālofa whabo I lau le tio. E te whaafonga ai mai mai. I le whaanga solonga o le whainga pāloto le reitu sanga. Ua mawhaio na au mina atu o na o le langalonga mai a le tātou associate sponsor le My Island Realtors. A whaio tau sa ini le au whanua. A siasi le My Island Realtors e te maua ai whanua o e tau sa ilia. Mai moai whasalaunga tu sa o lau le tiopo le misia mai whaafonga mai I le tautua le tālofa whamo. Manuia lau pālota. Talofa Samoa. E whailo atu le au nanga le lei, man ananga tau le Polynesian Woodworks I vai te tai. A whai o fia fausia sa whai tutoa, lau ai manofoa, no fōra tau whare sā, pule laa, lau whai wha manatunga, moenga, umukuka, ka poti, manisi lava mea whale fausia le lau papa Samoa, ma le paina mai ni usila I se tau tala whea ngai mo lau paketi. Whausa tai mai nei loa la mātou ofisa I vai te tai, I le fitu lua malu, tolu lua malu, po le fitu malu, fitu tasi lua tolu mo ni sia whamatalanga. Le Polynesian Woodworks I vai te tai. Smile, happy time for my baby, love of a mother. That's why I give my baby the best. The best quality, comfortable diaper. Puts my baby to sleep just fine. Also keeps my baby's skin dry. Designed for comfort, designed with love. A happy time, baby, with a nappy time on. Your best choice, the perfect nappy to keep your baby happy and dry. Happiest times All the time. with nappy time. Happy times with nappy time. It's an easy change for mom and dad. It's simple for dad to change nappy time too. Happy times with nappy time. So keep your baby happy and dry. Happiest times all the time With nappy time. Talofa nei tula ai o le whaopoponga o talafou le nei aso. Ele o se lape o le ofisa o le komisi o whainga palo tal mafuanga o le toe whaalea o ngai na mai o isi sui tau wā mai le whaamsinonga. Ele o manu mata upu tau whaamsinonga o le palota ai o whaalea o ngai na mai ai o la ngawaa. Wafu ai o na le ai se palota le tu malo whale atalua. O sui tau wā po matai o le tu malo lea ua whaalea o ngai na o la ngawaa. E tau vai le palo te tele au fiai mua au whaalele Mary. Ma le whionga ulungia o tō wha ulungia Elon Peetham. Pei tae i le whaatal noanga al komsina o le ofiso o le komisio palota i le so. E whionga tu i whelolo John Stanley ma le au whaasala lau na ia sau no ai. E le o se lape o le ofisa palota al whaalea o ngaina o ngawaa o sui tau wā o tā uailunga. O tūlanga tau o ngawaa o le mtawhai oile na ala tō loia. O le siaki uma o ngawaa o matai e ave ai, masui e tau wā, e pei o le monotanga ma le umi o whai ai le tautua. Ai o le ofisa o le komisi o palota, e siaki ina le taimi whaatu la funoina, o le matai o le ofia tau wā i le palota. A o tali ai le palota i le sofaraile, ai ua whaasolo ai palota mua i whal palota whaatu langa mo upolu masawai. E le aini palota whaapitoana le stala mo palota mua i sawai. Ai o loo whaanga solo lava ala tau palota mua pe on mansani ai. Ele a so, mo i tu malo e loa se fulu, mai le motele.
Walau suai fale palota e 5 sultasi tu malo e 5 sultasi utatu tunu. Mo le palota mua pre-polling lua o lua 5. Ele whaamanonga mai le official komisio palota e tasi lava le fale palota. Ale tu malo o le afa atino ai lea wha moe lea so. Mo na o i lato una talia lato tal sanga. Mo le palota mua. E au fiai tangata mātua, vaenga pensiona, o tangata iei mana o ngā tūmau, o le vaenga lo mana o mio na whai ngā ruenga i le taimi, ma le aso o le palota tele, e pei o le au whaasala lau. O iei fo i pusa palota whapitoa, mo tangata lo ngā luem whai ngā ruenga, whaatino ai a lātou palota, mai whea lava le tūmalo o lo ngā lue ai. Inisi o tala e whāwa i aso le utoe whaatali ai le li tala vau whamsinonga māwalunga mo luna whasalanga, ina ua ia iyo e ina lona mo liangal tau whasase. Mai le whamsinonga māwalunga vai aso le nei o lo tala i tua le ali i lalo a inga, e au fia i le saini le ofiso leo leo mal tau fia o pepa malanga. O le whai ungol masina talua yo yu laina a vea ai le awa noa, ale whamsinonga isa ilia neise lo ia tutongi le malo e tu lai mo le ali, peitai. O le toi val a wai o le mta upu le vai aso nei, ele i eisa na lo ia mamana oi loa, e tali i yoe i mō lianga e peona li putia, e le Samoa Observer. E 5 mō lianga o le tau whaase wa yoe uma iai le ali, ma tolo atua i loa, e le masina whaua se te malua 5 mō le whaasalanga. Ai wha maunga mta upu lea, le masina o melu o lua tolu, na whao ngā i le ali i le pepa whana o na usola i titi, e whai ailo na tusi folau. Ma whaasolo atua i lava ina ia whao ngā ina le tusi folau lea, ma le pepa whanau o nau so e lesi talai mo le palo te tele. O le mta upu lea, o le whaau ngāo ID tau whaasa se na whailo ai el komsina o whai ngā palota, e whailo ingam tu stala, ua whaau o atu i leo tangata na maua. Pei tai, o leisi o nā mta upu na mala awai fo il vai aso le nei il whaam sinonga, le tu ainga soli tu la fono lavan lea o le tau whaasa se. Ua tau awalo i ai nei le mea alofa tupe o le ta longa ta polo. Whaapitoa lea na whai e Brisbane i ausatali e fsosoani mai ai whanau sa wai nā Samoa. O tausi i le lotoa le Campus of Hope. Taimi nei si le fitu sfulu whanau mai le pepe i le suvalu to sanga al matua. E au fiai whanau o whaatali le whai unga o latom ta upul whamsinonga. Ma whanau o te ena mai a inga. Ma tamaiti ua matuale to e fia fo i lava i o lato matua ma au a inga. E valu wafe tala le seleni o mai atau au atu i le pulenga o le SVSGF soswani i le tau singa o asa uma. O le tupe le e pe on whaamawina e le itu lau of sota inga televave al Samoa Victim Support Group i Samoa. Samoa mai ta longa whaasa i li tupe o ta ngā polo na whaia, mal whaamoe e whaia isa sao o ia fu i alo Samoa i Australia, mo le Campus of Hope i tuna i mato. O whaamawina o le sunga po manu, o le us golf, le ana tau au ina me alofa walu afetala o tupe umalava ia na maua. Ile umane o le tau vanga talonga, ile amatanga o le masina le nei au kusa i Australia. O le lona lua ile o tau sanga o le talonga ta polo lea e fsosoan yai i whaala po tonga. E tu whaatsia le Us Golf Brothers e au fia ile sunga George po Namu Sona ma Simon. Ma whaafta iai fo el pulengol to manga moe popo ngā tia le sao le Us Golf Team ile manatu mai ia Samoa, ma le whaia o se suinga manuia, ile lumanai o le silia, ile fitu se furu whanau o iai teminei, ile Campus of Hope tuana i mato. Talai ta longa ua taunu manuia le au si i mamafa, a Samoa i ta longa malol tau pulinga Peritania, leo lo whaia intia vai aso le nei. O le talala ta mai le tu lau le Samoa Weightlifting Federation enke le so, na taunu atuai le awa Samoa ma eu fo il whaatalia le tunu. Ele itu mamaina le omsi atu ma le latou siva tau whaafei loai, se Samoa o ile toa. O le ausi mamafa Samoa e sa ili aile siampini mai malo le tau pulenga, e anga wa ai i ta alongalo i le Commonwealth Games lua o luono, e whai e Skotilani, i le tau sanga fau. O le ausi a Samoa lo malangatu e au fiai se ine Stowers mo le fitu keichi, a vatu o pelonge mo le valuono keichi, Uniara Spaya, mo le valu ono plus keichi, ai le tupa li e au fiai John Tuffy mo le fitu tasi keichi, Emmanuel Wilma Sau, mo le iwa fa keichi, Jack Opelonge mo le selau se fulu keichi, masa nele mau mo le selau se fulu plus keichi. O le au si ia Samoa na mata, ina la tau si ita alonga siampini o le Oceania lo olua 5,
Le ana latou whaatu ai matatia e pe o se fulu 5 euro, tolu siliva, tolu apa me mea. O le tausanga foili nei na mawai e se ine stawa, spine siliva e lua, ma le apa me mea e tasi, mai le si mamafa, a le vai ngata lavou le Youth Weightlifting Championship. Ai o loo wha asolo ai le vai asolo nei, sa ili ngā siampini. Ai o loo wha asolo ai le vai asolo nei, sa ili ngā siampini, a si mamafa, a maa loo le tau pulenga. Tala nao nei tu la, manu ia tau manga nea salulu. Le whaalau ilo ino le whaala putonga o le Deeper Christian Life Ministry i Samoa. O se whaala putonga wa atoa le 5 tausanga o lana tautua e ana leilea o ino le tusipa ia. Ina ia whaamalosia i le ola whaananganga. O lo ia ia lātou la i Australia, New Zealand, Fiji, Solomona, Vanuatu, Papua New Guinea, ma Micronesia. O enga lalai le upo le tua. O fia o ina o e ile ola whaapa iaina. O ethia maua se mālamalama anga ile ola whaafawina. As yasi le manta upenga tawhailangi le Facebook page a le Deeper Christian Life Ministry Samoa. O mātou e rena o se tāpua inga, ai ole a inga e tutu whatasi. Bo disio whaamutalanga, wala au le fitu ono lua wha varu wha. Mo Pastor Michael ma Pastor Musipau. At Digicel Samoa, we don't just build networks. We build connections that empower our people and our nation. With 24 new upgraded base stations, including 14 cutting-edge 5G towers, we're always striving to be Samoa's better network. Stronger, faster, and more reliable than ever before. Our commitment goes beyond coverage. It's about a vision for a progressive Samoa where every village, every business, every family thrives. We are better together. Digicel Samoa, Samoa's bigger, better provider. Mai boy whasalonga tu sa o lau le tiopo le misia I lunga le YouTube channel. Whapena fo I le upega te whailange le talofa whabo. Ma le si ufofonga le talofa whabo I lau le tio. E te whaafonga ai mai mai. I le whaanga solonga o le whainga pāloto le reitu sanga. Ua mawhaio na au minatu o na o le langalonga mai a le Chacho Associate Sponsor le Mai Island Realtors. A wheo tausa ini le au whanua. A siasi le Mai Island Realtors e te maua ai whanua o e tausa ilia. Mai moai whasalonga tu sa o lau le tiopo le misia mai whaafonga mai I le tautua le talofa whabo. Manuia lau palota. Ti ala o whao! Ti ala o whaa. Ti ala o whaa. Talofa whamo! O whaafonga le tunu ia tātou telefou le nei a wauli pe on the time na ina mafonga ina ele tumitai o le lua a mesene Tanielu. Yo to mole 25 taitele in the My Island Realtors. Pera pelo tausa ili ia sau whanua ia I Samoa nei whau so taile tātou vaenga na ia lewa tua tu I le tātou le tu manu le tātou logo na o le My Island Realtors ia ila tō o whapeona lango ngoina ia whasalaunga tu sao ia alau talo whamo malau le tiopo le sia ia I le taimi o pālota amata tu lava nei I le so pe ona iai na nisi fo nei tanto I poti mo mai nisi au whainga luenga ia o lo o asiase tu fo nisi o whale pālota I le atunu ia I ainga ia mana ia tanto I poti ma o mai sasa vaenga tau o le na o whai ato isi teimu o sola ia nisi lava na mamalu o le atunu o telangona ia e leo mautino le lei o mai lava de teimu nei e ni solo o tu fasili po feanga iai ia wala fatinoina ia wala tau palota ia po palota mua ona e nisi o lo anga I fale palota fato a tatala I le asfarele mana tua palota mua pe ona fafonga fo e tatu telefou tasi ia fale palota ia moitu malo is ese a wa palota mua ia po ole so ia mo ia le lo pose sia tatu I potu le mo mai a
No. Ia le fai lo mai ia le vetelenga ia fona mai tu ia malangkama o kaisa. Malangkama ia o le uso ia dice ia lo fa peona. Mai lo umala ua. Ia tulanga le na peona fa mai foi fono ele ia lo tatu telefo. Ia lo ngao de tebinei ia fa le alo de gym 1. Ma le gym 2 fa le palota ia mo le mo tele sala fai. Ia. Fa bela fa fo mai. So se tasi la vai palota i tu malo i le mo tele sala fai e mo tino le le o ma tembe nei po fe anga ia war fa tino ino palota. Anga isa o i tona i mato. Ia eilen manatu, walau fa tasi mai i le saya dai se bisa fut telenga ia fo mai tu van tu funga. Ia se tasi fo fa le palota le ali lio tu eta to fa sala langa. Ia i le mai ona eta to fa linga fa pisi ni sinai. Le awa nanga wai loa na tau tua i Samoa. Mo se vainga fo i o la e. A fio mai loa i le sisike. Mawale i o le topi. I e lei. I e sa tini. E maua i taimi uma. Mawata ai ngā i o le palama. Fa apea i e le se mo maliu. Ma le teo wino mawata malawa. Se le fo i e isi kaili mamamanu ese ese. E au ngā moto ni ngā au fai pese ma fale fai ngā luenga. Fa amau, zipi, filo. Fa apea teu ne. E maua uma au ta penanga. Pe a e fio ane i o mato lala. I sale ufi, vai tele, ma sale lolonga. CCK, numera tasi, i le taulanga. E onga mamatautia le fiwa pona aivi. E mawhai o na mali waile tangata pe a onga a fianga o le fiwa o pona aivi. Whanau la iti e pitusili o na tinga ina i le fiwa pona aivi. Whamamalo si o manga. Uwhi maru ka alone, ma mea whaitu. E whaapale ai vaitau ma. Pui pui lo a inga. Whaamama me whaitino malapisi e mawhai o na toa i le vai. Whaamama a la vai matali vai. Mata i tū le lei fō linga wa aia, patūlanga onga ai maise o awhianga tūnga o le whiwa o pona iwi. Samoa, wawe wa ai se fō mai se whalmai la taratani. Samoa, whaatino nei loa. Le puipuinga o le whiwa o pona iwi. Mai moi whasalonga tu sa o alau le tiopo le misia i lunga le YouTube channel. Whapena fo i le upega te whainange le tālofa whabo. Ma le si ufofonga le tālofa whabo i lau le tio. E te whaafonga ai mai mai. I le whaanga solonga o le whainga pāloto le reitu sanga. Ua mawhaio na au mina atu o na o le langalonga mai a le tātou associate sponsor le mai Island Realtors. A wheo tau sa ini le au whanua. A siasi le mai Island Realtors e te maua ai whanua o e tausa ilia. Mai moai whasalonga tu sa o lau le tiopo le misia mai whaafonga mai i le tautua le tālofa whamo. Manuia lau pālota. Ea, e le manatu i au le aliwa tua tātou whasalonga ia le mo mai fui le tātou so ta inga ma le talenga ia whana mai tu ia. La whatu whono. Tālofa se leli, Malo lava le nei vai ngole hawa udi o le fa cha bilo atu la ia tātou whasalonga nei. Ia mai i nei upolu nei. Ia wai le tātou sui sa vai. Se isi le sila fo i le tūlanga lo whanga solo le tātou pre-poli. O le sila mai nale atunu. E whakasai nei vai te leuta. Whale ata tolu. Ia wai pe anu whai atu. O le mele iei. Ia e o lo ngao lava. Le ngao lava ia le tele no whanga. Le uma mai le tātou asia o le team 1. Ia e whapena fo le ata o le team 2. Le ala tātou o mai i le whakasai vai te leuta. Mori silfia. E o ni whasalonga. Ia whaida wina atu. Ona o le anga le mai. Ale mai Island Realtors. O si vaenga na mo vaenga fu il fatu wina whanua. Ma vaenga mo whapena. O le tātou associate sponsor na. O lo lango le tātou whasalonga. Aile mate mai ne. E le toa tele nisi o iei i vai te leuta. Ma le tua whale ata tolu. Ia. Ma le tua. Ia le no whanga ne. Ia o le whai le tātou pālota mua. Le whaua umana whaeilo atu vaenga uma. O ila tu e nga waa mo le pālota mua. A o le si o manga na vai te leuta le le teibile nei. E pene sila mai. Ia la ile malu le malo. La ile au whai pālota. Paula tangata i e whaatalitali la tu. O tangata pālota.
e le ngata le ono so lima tau sanga i lunga le mātutua, o i lato e ea fianga tu mau o le soifua, o i lato e tu ua le tulu le so nei, ia matae ao, ia ma le asfalele. Ia maisi la foi vaenga i lato e whainga, wenga mga rudu e la stono le whainga palota, i la so le asfalele. O le tūlanga la nalo, ia ia whale ata tolu, a va pia foi la le mai mo mai le atunu. Pato a tapunia lava tatu whale palota nei mo le pre-polling, i le tā o le whae le fiafia nei. Matua na tala mai i le balu i le iwa le tae au. Ia ai tapunia le tā o le wha, a le asfalele le palota tele, e ta tala mai le balu le tae au, ai tapunia i le tolu le awauli. E ese la taimina, luinga, o nei lava ia, e tapunia tātou whale palota pre-polling, pe a tā le wha i le fiafia nei. Luinga, ia o le te lelo taimi, ia a o le mea le tau tuli loa le tātou le teo Polynesia. Mai si o tātou whasalonga. O le tūlanga, po le asi tūlanga o to ia whale palota e whai pre-polling. Po o tumu, ia po le ala tūlanga i, anala wa sila bai le aturu. E le ngata i Samoan i whapena foi aturu mau. Tūlanga la le lelo iei. Mai le ai se whale palota a se tu malo. E le iei i le au whai palota, malo le malo, mai la tau. Ia au wal whatinunga o palota. O le mea foi. E te alu atu. Ia na whatino le lau palota i e malatua, le pepale no whatu i tau na ave, o mea umana i tau na malatua. Mai o le au ngā fo le mele e te si fie e mautino lava o i risi whare palota le ai mo le palota tele le asfalele. Ia, o se vainga na nei vai te leuta wa fo le mai mo mai le tunu. E le ngata i lunga le tātou li teo, whaafonga lunga le tātou li teo, o lau mai mo whaafonga lunga le tātou YouTube, ia whaapena fo le tātou Facebook. A o le whaaftai whaapitoa lava, e mo moli le whaamaloma le whaaftai, i le My Island Realtors, mole anga le lei. Mo fai tu sa atu e tātou whaasalonga, wale mai mo mai ele tulu, e le ngata i Samoan nei, e aso se vaenga le kilope, o lo e mai mo mai e matapua ia mai ai. Ia e mai sa tātou io tangata Samoa, ia wale mawhai ona pa au mai e whai ala tū palota, ia ala ngā kapua ia ma, whatalitat, a o le aso tele lavala, o le aso whalaile, o le vai aso nei. Ruinga, mamantua o palota ia pre-polling, e le whai taua nei, e le whai taua nei, se vanga nana le palota na i aso whalaile. Uma na le tapunia pusa palota, o whale palota le tau le tolu, ngā rurua i la tau, seki uma me uma, waku le pasi po le van, ki liva ati o le whale taalo, le la wha mautu e ma tātou, a tātou whasalonga, iai uma le vanga le media, sa mo nei matulu mbao. Siaki uma le ofisa whainga palota, ia, e ready doa mai le fionga le komisina, e watu a mauro le lunga lau papa. Ia, o inala watu a sisina i lo le atunu. Ia, a watu e tātou whasalonga. Ia, mwha ai lotu nei na vaenga. Au te lor tūlanga nā le tātou live tu sa otu mai nei vai te lauta le whakasa pe anu whai atu. E nā wasin sila tu le malu tāpua i le nā. E le masela whai e le tātou wha moe moe fwele o sifutolu aso. Ia pe ao le vai tau le Christmas. Ia kai kaskasi ai la tō lo angai mai whai a la tō palo ta mua. Amanatu. E le la mātu ua le nei no whanga. Si māse se tu si sino whanga. O le hafu se wa ingo i nei ni sino whanga. I le whatironga nama. O le tātou palo ta mua. Pe o nei tātou li poti na. Ia tu sa o tulunga le tātou ala leo. Tau tua le tātou li teo Polynesia i Savalalo. Ia mai se fo. Ia o le mai mo mai lunga le YouTube. Ia o le tātou Facebook. Ia mai se fo le whafonga lunga le tātou li teo. Se le ni mana ngā whaalon. Le lei whaafutai whono. Ia o whafonga le atunu. Sina vaenga fo na ia mai nisi fo e whale palota pe o nei ai. Ia whale atu tolu. Ia. Tila ngona. Tau o tele lava ia awa o lea mau mai fui i reporti mai whare palota lea i nai vai tele o lo ngao fo i o tila ngona. Ia po manatu lava i o tele ilo iai. Ia po manatu to tele ia pe fuanga si teipi fo i lea wha wauli la talata i lea fiafi. Le lo pe o tuna taimi wa ngao pe ha. Ia o lea mau mai ia le tatu reporti i nai vai tele uta. Ia o lo ngao e le tuminei i le whale palota ia mo whale atu tolu. Ia a ngā ilo ia pia wha o lo wha fonga mai. Ia le tu malo whale atu tolu i la toe anga waa. Ia mo le pre-polling ia po o le palota mua manatua la risiti. Nau whaspepa la wha wha le nāna tu watu ia o le tuminei ere stalai. Ia mo le palota mua manatua la risiti le nā. Ia ne te iwa e mau atu fo. Ia ai ngalo le whale ia ona le mawhai leo na whaatino ia lau pre-polling. Te mura tu whaftai ia i le tātou vaianga le MIR Finance ma le My Island Realtors i la tolo langana wina whaasalonga tu sa o ilunga le tātou YouTube channel. Ia tele lawali te anea tātou i ponti longa winga e tau lawale mau mai peo le nilo lau li tio
Ia tātou tāno whawhamo. Wanu tesi ma le lima, iwa tesi ma le iwa tasi tesi ma le lima. A doia ma le tātou app, Radio Polynesia app. Whaatalo whātou tātou au whaafonga. Ia onunga le tātou Radio Polynesia app le ngante Samoan nei. Ia o atu ma mao. Ia taua fu le mau mai o lau YouTube. Ilunga le tātou Radio Polynesia LTD Samoa. Stay before yo iluma. Ia mo mai seisi tātou reporti. Ia se wa ainga no ia ia tele o fale palo ta mole pre-polling pe ona whaatinoina i le so. O le walua tolu minute o te ainei le sfuru le lua. Mai moi whasalonga tu sa o lau le tiopo le misia i lunga le YouTube channel. Whapena fo i le upega te whainange le tālofa whabo. Ma le si ufofonga le tālofa whabo i lau le tio. E te whaafonga ai mai mai. I le whaanga solonga o le whainga pāloto le reitu sanga. Ua mawhaio na au mina atu o na le langalonga mai le tātou associate sponsor, le Mai Island Realtors. A wheo tau sa ili le au whanua, a siasi le Mai Island Realtors, e te mauai whanua o e tau sa ilia. Mai moai whasalaunga tu sa o lau le tiopo le misia mai whaafonga mai, i le tautua le tālofa whamo. Manuia lau pālota. Samoa e matalasi Ua sio mia ele sami Atu maungala nulawama Mea i pia pia o tanga Ma
Vivianga mai le fituli ma le 5 stars nei vai ngole woli le a fatonu loveless food ma le lua nei Samoa. Whakasaloi pēr ia palo jamo mua pre-polling ia i le so. Ia o disi foi le sa i tu mo nei o le uma futa mai de mo teli tala fai. Ia wāna wha moi le as freile ia wāna wha tinoina as freile o le tātou palo tu tele le. Ai o se whainga lea mai le tauna li la. Ia i le whale palota, mō palota mua sanga ngalua, le tu malo sanga ngalua. Ia lea sa whaia lea i le e whaka sa ia whenga. Se whainga lea o le tauna li la. Ngai le ia whenga. Le tau vai atu i le whalipalota i a sanga ngalua. Ia le lava na to tele ia le mamano le atu nusa ia i le tai ona leila. Pa atu muina umana foa. Ia tele fo ia ta vale pe ona mai tu mai na. Ia i le whakasa i whenga. Te whamanatu ia mō i la tau lo o au inatu i o ta mauntina ma tutua. A wāna whatino ino ala tau palo tamana tua. Pena whea tu fo ia o fautuanga mai le tauna li lan whitalinga whono mai tu van tufunga. Tau ai o le tuu o tu lavo sina mea ai. Ia i tono se ato. Ia ona ave le manu ia fo le tulanga wai le lo o le whanongonongo ma to telefe mai o. Leila o le ngao ngao whane palok. Ia awa ele loa mea tupu. Ele lope to tau nu atu ia ua matua i pa ku i le kumu. Ia fautuanga le leila vole ave sina mea ai o se whango vai ia o se ili ia mone a me se lava nei tatu mutu tau si o te mountain ma tutua ia e whatatari alu le teimi a whatatari e whanga soro le whainga o palota i la tau ia nga ia tu e whatino ala tu palota ia o le nai te lava ta pena. Oi. O le whainga lan mana e fo i le ai ana le la i le whainga o le palota mua i le mātou lawa i tū malo i mongolua le sa whai le e whakasai mo ta e ini si o ta mauntina mātutua ua whaale tonu ao po o vai tu lo wale mawhai ona le mawhai ona tawa vali ia a tau to atu ia e le ngata i la toeanga ia avatu ia o wheelchair ma vai nga whapena. O le mana ia la o le vai le whainga o le whaanga solonga o le whainga o le palota. Ia e no fo lava i no foa ia le kiu lea ngai atu lava se o lava le pito i luma. O le tangata la lea aluantu e avantu le mtua. Ni ta maa po o le tina matua. E avantu la ia nai matua ia po o matua tausi ia wha no fo i leise tu di manu o le whane. No nofo ina e sau le tangata le na avatua sau le tala vau sau ia po le atali po le afine sau ngai e ngofo le lainga ia ona mingo ia na le lainga ia mindo ia tu ia se longa la vo ol pito iluma ia ona sau le to soatu pe ta ia tu ia o le no matua bo le toya ina ia ave failanga palota mana ia fo ia sia vaenga ia me se mona e tanto matua tausi to mountain ma tua po fa ta fo le ona ao vai ia ona ngai o iso fo le tu ilunga me ile singo fo tu ilunga me ia ku le singo fo fa solo i fa pena ia vanga pe nei nei tato ale nei a woli ma tato por kalame fa nga solo ma to le tato live la vai o fa nga solo aunga ma fa mo o tato por kalame o le so ia o le tato pre-polling po le tato palota mua talia pea ne tato ripoti ia mai tua fale palota pe nei ni so le tato o finga ruenga to modid fa time fa malo my island realtors lang no ino tato por kalame fa salonga tu sao
Lewa toi luas fulu maleono minute on the tale o le tasi. Pesa pesi a Dwight. Suli veta kurene ma the Kurene brothers. Mai boy fa salonga tu sa o lo le chopo le sia I lunga le YouTube channel. Fa pena fo I le pega te fa ilage le talo fa fabo. Ma le si ufo fonga le talo fa fabo I lo le cho. E te fa fonga ai mai mai. I le fa nga solonga le fa nga palo to le re tu sanga. O mo fa da au bidatu o no de lang longa mai le chacho associate sponsor le Mai Island Realtors. A fe to sa I de au fa dua. Asia si le Mai Island Realtors. E te mawai whanua o e tausa ilia. Mai moai whasalonga tu sa o lau le chopo le misia mai whaafoka mai I le tautua le tā lofa whamo. Manuia lau palota.
Ole tupu wan tele talo fale au toi luas fudu minute ya on tale o le tulai tasi. Ya ina mana tole mpo iwa. Mo mai le tatu so tainga. Ya male telanga ya fudu mai tu van tufunga male uso ya tais. Ya idisi fo yo tonga o tatu reporti o fa nga solo ai fa nga palo tamu mua. Ya anu manu le tatu watu nei fo iwa ngole boli ya tu fatalo fatu fono. Ya, calo fatu seleni masole fa fonga mai mo mai tatu tru le ni fo i vai ngole awoli. Ya bali tu fo le na wa nga ili to tele wa fo ia se fa sininga malos. Wa fo nga wenga ya mtu tim fa ba sa fenga ya. Ya ona tatu malo lo ile le so le pe mai. Tatu so malo lo ile le so ta na na fa manatu pe. O ni fa salong fa no na tu ono le anga mai ale my island realtors ila tolo fatuina tatu fanua me fa pena fa so ta ia le yai na fo i tua tau ngo fie fa tu na i mo le malu lo tele le tru ai fa bana tu atu me ne palo ta sa mo le ava malos mo le fie le tru o le ma tu wa ma fa ta sia tu malaysia dais i nei le fa ka sai ya fua ai sila le yai ya o la wa ingal na tu la ngalo i fo fa pa ta fio lo la i le tele tavale le foi al watu i me ye pakai tatu tavale fe lolo ina tu ai ono le tu malo fale tatas le nga faisi tele la wa fio anga e tele fio anga tu no fale tatas ya fia ya vai moso ya fa solo mai tu vai moso tu sinamonga wala fua moa alu fa solo atu isi tu yang ngai ngauta o ila tu la na o le fai palo ta moa le ala e il tatu fa palo ta le ile hol fo ia le fakasai nei fua e fa malo fo ile sunga fa finga ba so fa tua ma pa ile kalesia ia ono nei fa finga nei ia o mafai ona fa abanoa mai ia nei ala tu mauta nei e fa tino ile tatu palota momo ia mai fo le tulunga o mauta fo nei la fa tino ai si palota ia mo le aso fraile o lo mai a le tulanga na o le ngana wa fo ile mai mo mai le tatu tru ya le fo e tu vai atu ya totale so vale vale me salo ponia na lipoti e so fa ai le fashion palota al tulanga ya o le mai mo mai le tatu tru o le fa tulanga na tulanga ro ile tatu palota te mini pre poli per fa nga solo ile fa ka sa i al fua ya pe le tu sa tu e tatu fa salonga al taua ya wa mai mo mai le tru le ngata sa bodi fa pena fo e tru mbao ya ba solo fa fo mai lungo le tatu di tio o nei vai ngana ya o batu si di poti wa pena fa e tau fio lolo la i nei no fuanga ina mai mo mo le ala wa o mai i ala fua ya fa ya sto tele tau le tu fo ile tele ta vale pakale tu mai do la wala le ngai mai tu ya o le ala mo mai fo le fo i sta vale pakale tu no lo winga o le fio lolo nei tanga te i mo le prepoli mo fa le tatas a sta tu li poti pupule na ya wan mai le ta tu no i nei fo i vai ngole woli ya e mo moli na fa tede ile my island realtors moli la ngolong sua e tatu fa salongo tu sao ya wa fo ile tatu pre-polling ya pol palo te momo e pe fa nga solo moli nei fo ya solulu a fa tele kes mo le ma no Malo fa tai fono ia manato le tatu flong na pe ia wa e tele lavani so nei fa le palo talo fa pe ona nga e na sina fasili fono nei palo fa le palo tai na vai atu ya ono le wo fo ile tatu fa salongo o le wa ilunga de TV tolu ya le tatu live ya nei vai nga o le woli na o dai fa le palo tai vai atu ele to tele ni se su ngo fie ia vai nga ia fa le palo tai ia fa mo mo sit fie le atu ya wa man to foi o le tatu ngal wenga fo ile sa so ni le official fa nga palota o le to lau le o no fuanga fa ile palota ai mai se la le tatu pre-poli wa alu le lava yaso alu mal le yaso o le ngal wenga tele na sa fa nga mata to le fa sallau o le fa ailo le ai tu malo o tu langa i fale palota lo ye mai era to tulunga ele se me la so nga tai mana tu o le tele o fale palota e pe o le anga i mauta fa fe nga ia po o vai ngalo i malu tapo e le la se me la so nga tai wa le asi se le lo se va nga e na ka kai le lo ma ke le lo me ku le me i fa palot a le winga la tala ya o le tulanga fa fa ngo fie wa ana sa idi mai fa pe se fale se a inga le fa i so nga tala a le su ngo fie le ye no le fa nga ina ya a mauta fo yo lo ye ia malu tapo ai ya le tele o tatu e ka le se ke sa no tono tatu tunu ya malo fa tai fono ya manato la tatu flong na pea ya i nisi fo fa le palo tele le fa pe na ya twai fa tai bo tatu so tainga le va tai to fe la se beluma
Ia, whafonga mai lan tunu, bayangana pio nei hei whale palota ina I ala fua, le whakasai ala fua, o le tau tino atu. Ala fua, o ina so vayanga whale ata. Ia whale atu tasi na ia pe ona iai ia le whale palota ia la fua ia le lai whaelo mai ia le talenga ia whono mai tu whane tufunga ia la lai wheo lolo o lai to te lava nisi alo wha pe ona awa iai ia wan wha tinoina ia o palota mua ia pe ona wha ngā solo ina so mau mai pea le nilo lau le tio ia mai se o lau mai mo le wa iai fu ilunga le tātua la tau TV tolu wha ilo toilu mamalo le tunu ia pe wha pe te fia mai moa I whasalonga tu sa o lau Radio Polynesia, lau TV tolu, mai whaalolonga o le My Island Realtors. Mai boy whasalonga tu sa o lau le tio Polynesia I lunga le YouTube channel. Whapena fo I leu pega te whainage le tālofa whabo. Ma le si ufofonga le tālofa whabo I lau le tio. E te whaafonga ai mai I le whaanga solonga o le whainga pāloto le reitu sanga. Ua mawhaio na au mina atu o na o le langalonga mai le tātou associate sponsor le My Island Realtors. A wheo tau sa ili le au whanua. Asiasi le My Island Realtors e te maua ai whanua o e tausa ilia. Mai moe whasalonga tu sa o lau le tio Polynesia mai whaafonga mai I le tautua le tālofa whamo. Manuia lau palota. O le vaenga le nei o la au tutoa o mtanga luenga o whato anga mawhai ngā whaiba. O lo whea ngai lea manamta I tuina o la au fōwe ofi mai tutono o le atunu. Whai asu e ngai la au nei, I tua te tau wai o le tutoa ina. Masa ili wha mai o no awhi ai. Ilo in seti ro whale ngai na tonga la au aina, ma su e au wala e whaata mai ai. Pa whai le leina o so o se la au ma whaasa fuatu. Ina ia maua pe o e whai whaato anga. La au aina le lei. Mo le whafonga tau mawhapa o whainga whaapisinisi. Ilo pala tala whea ngai e whaonga aina mo tuto ina o la au. Whaatino ina o aonga mo le mamalo le atunu I tuma awala e whaale leia e whaatino ina o whaato anga matonga la au. Whaatu ina polo keti ese e whaonga aina e me tutia whaanei o na po e matai tu ina ai. E ola le lei o whaato anga. Ma to te fua ina talo whai whaato anga lo tu ina mai. Sue, ma te uina o le tu ina atu I maketi atunu mamao. Mo nisu whaamtalanga. Asia simai la mata o fisa inu Polo valau mai le numera. Lua toru wha ta siono. Smile, happy time for my baby, love of a mother. That's why I give my baby the best. The best quality, comfortable diaper. Puts my baby to sleep just fine. Also keeps my baby's skin dry. Designed for comfort, designed with love. A happy time, baby, with a nappy time on. Your best choice, the perfect nappy to keep your baby happy and dry. Happiest times. All the time. With nappy time. Happy times with nappy time. It's an easy change
for mom and dad. It's simple for dad to change nappy time too. Happy times with nappy time. So keep your baby happy and dry. Happiest times all the time with nappy time. Alofa, Oloing was Shai Mashuki. What did he say? Shai Mashuki. Oh, we all let that law, Fale Kio Valogo Logo. Master. Oh,
Ole tupu watu talo fale ua toi 5 minute on tale o le tulai tasi. Whanga solo i pēne tātou pōru kalami o rei vai ngole woli. Ia toi wha malom wha talo wha tuai le mamanu le tunu. Whea lawa le tama futa mai mana tōle au ngambara wha moe moe. Ia o tātou pōru kalami o le so. Ia o nei tātou ripoti, tala la tamai. Ia o se wha ainga fo i la tau. Ia i le tūlanga o loo iai. Ia le wha tino ino le wha ngāsu tolo ai. Ia o le tātou pālota mua. Ia po le pre-polling i le so. Ia pe whapea le te mafutamai au iai fo i vai ainga matau mafutanga o le nei a wauli. Tatara no manisi fo i o nei wō. Ia e tele ina whainga aluenga i nisi fo i o mtanga luenga e sara malo. Ia lantu tau ofa mai o le so. Ia a tele ina a whaaso ngā aluenga. Ia ona o manatua le aso a tai au, le aso malo lo. Ia ona o tā penanga ia o le tātou palo te tele la lea. Le whaia i le aso whareile o na vai aso nei. Ia bura whai unga na vai aso. Toi bura tuet wha malo, ia i lanto uma ia o loo ngafa ia o alawa ia mata whai oi whaatino. Ngā luenga ia o wāda whaatino ina o pālota, ia le ngata o le pālota mua i le so. Ia ai o le so tele leo le whai ngā pālota i le aso whareile. Toi wha malo toi le ofisa komisi o whai ngā pālota, lutanga luenga o leo. Ia ma ila tau wheo le au whai pālota. Peo no whai atu stasi, peo no whai asole te ale, e se tasi o a wō. Ia e nofo i moa, ai whai mei o ia whai pālota ili mo tele sala whai. Ia lea la ngā ruku malo ange, whai la ngā pre-polling, ia la ngā pāloka mua. Ia e fuafua la, ia se teimi o le so. Ia po le aso tai au, ia e alua e malanga tu ili mo tele sala whai. Ia ua, ia whaatidonga whai o ngā ruenga, ua le pālota tele lea. Ia i le aso whareile. Pamalo toi foi ia ile au mai moa ia o le tatu wala tau le TV tolu le o mai mo mai le vai nga o le a wauli lunga fa sala lunga foi o le tatu wala tau le TV3 o le sa o toi tatu fa sala lunga mai le tatu wala le nei le leiti o Polynesia mai nei sa valalo toi fa talo fa toi foi le tatu au fa fonga le radio Polynesia app ma le tatu fa lawi lo ma le to le so la so muli ia le ana fa tino le tatu se o le lua se lau tala giveaway lua se lau tala cash. Ia o le tātou se i masani fo i lea lena amata mai le amatanga o le masina renei. Ia mara wha moe moe ia e wha amae a ia i le so. Talia ni siona i tātou reporti. Ia mai tātou ofenga ruenga le leiti o Polynesia lo wha peonanga i atu i tua. Ia e tau mawhaia mai nei i tātou reporti batala la tamai. Se wha aingano iei whale pālota ese. Wāre wha tino i nau pālota mua na mamanu le tunu. O le vainga ia o le tau, le nei taimi o le awauli, a asa, vevela, ma losi le susulu o le la, e oe. Fautuai nai, ia pia whapea o le a whapea na ave ia o tamau tina ma tutua, ia i whale pālota e se whatino ala tau pālota mua, mana tua, ia se whaamalu. I oe, a mai se ia, se whanguvai malu lu, e le ngata mo oe le avea ia, le toe ina bore no matua, ia ai o whanguvai fo i mo i la tau tangata ma tutua, masina la tau mea ai. Le te iwa e anga i atu ia whaisi tumu, whaisi umi o le kiu, ia e whaatari tari ai. Ia o lo iei vai anga ia e tau na tari tari e fo ile so, ia mo le wha moe moe o le whainga pālota. O le tepana wati, le whaafunga mai o le tunu i Samoan nei, ia mese wa tunu i mamao, o le wato e 3 minute o na tāne o le tasi tali enisi nei tātou reporti. Ia, te mo le toi le whaafutai le tātou vai o le My Island Realtors, o sponsor ia po lo launa ngoina le ia tātou whaasalunga tu sao e le ngato i lunga le tātou ala leo nei o lunga le tātou ala tau le TV tolu ai o lunga le tātou YouTube channel 2 minuti o le tā leo le tasi e toi liu mai a tātou por kalame pia whapele mo mai nisi a tātou reporti toi wha manatu man toi winatu ia tātou whale pālota i tū malo ese upulu nei pena mo tele sana fai wale pālota mo moi le so. Tell
Le tatou talong piko whaire po ana nei hala sebere savalalo. Lusu lima tala le tau le tatou nain on. Se fulu lima tatou biringa tai valu se lau tala le biringa. Se fulu lima biringa tai valu se lau tala le biringa. O tatou specials tai fa se lau tala. Jak pa te lua fe tala. Pasi basani te malaga bai masa ide so laki ide po ana nei hala sebere savalalo. Le HT Cars tau fusi lo bawa iso si to inga pau tabale awalo sa o lo bawa pa mo taxi van SUV basi bawa foi pa o lo yengo papai bali to inga stripe baisi ma to te faso ina to foi ma o tabale to inga o le Yokohama bai wila to tonga tabale bale no no iso au tabale sese awri galo na ma to unanga ile suino suau manga kwenga fa in sinia ile ma to la lai malipa le HT Cars do mo tasi le au nanga le pai na mo tonga bo me afale mo ma ma ta kwai no foa lau fa martunga I fa malama kule la maisi ile na ole lusu 5% le deposit ona fa batu atu le oloa ai tu na tu le tongi to sanga tongi bayai e au no ma se tului bole interest free ta to e kalesia au lo le no kwai a no le le mo ta to fa chala no te utangai so ala pule ma le ta tu mo tonga ona fa ba le lo finanga lo ilana unanga fa ba le loto manatua to tongi le lusu 5% ona fa batu atu le oloa malu ile tebi la na ai tolu to sanga togi ai e au no mase tului po se interest e fa bopo yai pa so tai nei loa lua fa on fa po le lua fitu o tasi be so tai be fo I lunga o mato Facebook page o nisi fa bacalanga Talofa lava. My name is CNA. And I love listening to Talofa FM. Ole te pena talo fale ua wha minute o te ai nei le tasi ne tanto whalinga wha bisi. Nisi a mese foi. Yo nei tato wha whiawhia ngai wha anofo file mua. Ede nei vai ngole a wauli nisi leo toi te leo wad wha ua wina o ngā ruenga. Yo no te toi o nei fo ia so lulu la tau. Ia. Tā pena ia wale aso malo loi le aso tai au. Tā pena toi fo ia wale whainga palo te tele. Ia I le aso whareile. Ia elu mai lava ia tātou por kalame. O le soba de wha moe moe o de wha tino ino a tātou palo ta mua mua. E almanatu, ia awa e mautino lava e nisi o le uta pena wha pia ia. Kako wor ke mi ngei mangu ia. Te langona le wa matona ngao ngao wha le palo ta. Ia wale whai o tātou palo ta mua mua. E rana manatu, ia si tātou se atu. Toi wha manatu ma toi winatu no foanga e te anga iai. Ia wawhi ngā palo ta mua mua I le so. O le wha manatu lawa la toi te tu winatu. Palo ta mua mua lawa la toi le so po pre-polling I le aso lulu nei. Na o le tasi le fale palo ta mo I tu malo te tasi. Ia na loka kou. O le palota mua mo vai mongo tasi e te anga isa o lava I le katoliko I le tongo. A whape te whaafonga mai o oe ia e te palota I vai mongo lua e te anga isa o lava I le e whakasai mo ta. Mo lau palota le vai mongo tolu o le metu tisi I tanu ngā manono. A whape le nai te alu I vai lima, te alu I vauala, te alu I malolo le leile ai o I la tau le na isi nā whale palo ta whaato a te tala be whaato a whaia I le aso whareile. A o le so lava la tau na o le tasi lava no whangai te anga iai. Ia na o le mea tu tisi I tānu ngā manono. Mo le tumalo palo ta whai monga wha o le aso fitu I nai nālo vai le SDA. Whale a te tasi o le e whakasai ala fua, le na mō mei le tātou ta inga mafono mai tu vani tufunga, whale a talua o le e whakasai vai loa tai. Le tumalo, whale a te tolu, te anga I le whakasai vai te leuta. Mō whale a te wha o toa mua, le e whakasai toa mua. Sanga ngatasi o le katoliko whale ula. Sanga ngalua o le e whakasai a whenga. Sanga ngatolu e whakasai le au waa. Sanga ngawha o le whakasai lo tusoa. A ana lofi numero tasi e te anu lai le katoliko I whale asi. A ana lofi numero lua o le katoliko I whasi to outa. A ana lofi numero tolu le no fo alii ia no fo alii le moenga
nisi na fale palota ia ile aso Ferreira. Ai, ole aso la vala tau ia ana lofi numero tolu, ole e whakasai leun moenga. Ana lofi numero 4, ole e whakasai whasi to tai. Awa pēr te palota di tūmalo ainga le tai. Ia te alu lai le metutisi na lovi. Fale la tai masa matau. Ole e whakasai pata. Ole whanga ba fale ase la. Palota mua o inai le e whakasa i nganga i fole wahuta. O sa fata numero tasi. O inai le e whakasa i sa na puta. Sa fata numero lua. O le e whakasa i vaie. O inai le tūmalo si umu. O le Pentekoso tuto tasi i si umu sae. O fale alili tasi o le e whakasa i vaovai. Fale alili lua o le metutisi salani. O lo tofanga o le e whakasa i lo tofanga. O le pā o le e whakasa i le pā. A le pate tupa i lunga metutisi i vai loa. A le pate tupa i lalo. O le e whakaisa sa le au mua. O le va au whono ti. O le e whakasa i tai le whanga. O ano a maatasi o le kātoliko i whale whā. Ano a maalua. O le metutisi sa le lesi. Mo ne tatou i tu malola palota mo le montu teli sa la whai. O le au inatu pia. Ia wale whaafokomeo na tunu o wailisi o le whako aki. Maidali tio whaalongolongo tonu o le tamale. Ia o le wakau o le mautonu nei. Po fe anu iai. Pia whapea la. E te palota i tu malo i sa vai. Ia o le te poru nei whaafokomai. Whasala le anga numero tasi. O inei lawa i upolu o le Gym 1 i tōna i mato. Mo sa vai i. O le metutisi sa pulu. Whasala le anga numero lua. Polu nei, Gym 1, tōna i mato. Au le motu teli sana whai o le e whakasai iwa. Whasala le anga numero tolu. Polu nei, Gym 1, whare ta aru numero tasi tōna i mato. Ia ai o sawai i o le e whakasai sa papali. Whasala le anga numero 4. Gym 1 i tōna i mato mo polu nei. O le whakasai sa ai mo le motu teli sana whai. Whasala le anga 5. O le Gym 1 i tōna i mato. Ia ai o sawai i. O le e whakasai a sanga. Mo ngana i maunga tasi. Polu nei, Gym 1 i tōna i mato. Ai o sawai i. O le e whakasai samalai ulu. O ngana i maunga lua. Gym 1 tātou i nei upolu. Mo le moteli sa la whai o le e whakasai whanga malo. Ngana i whamaunga numero tasi. Gym 1 mo upolu nei. Au le moteli sa la whai o le kātoliko i sa fotu. Ngana i whamaunga numero lua. Polu nei, Gym 1 i tōna i mato. Ia ai o le moteli sa la whai i au le kātoliko i le whanga o lii. Ngana i whamaunga numero tolu. Pre-polling mo polu nei. O le la amata mai a ngana i whamaunga tolu. Le Gym 2. No inga whape te palota. O lau tu malo palota ia. Ngana i whamaunga tolu le moteli sa la whai. Ia o leite nei upod, nunga winga la o te anga i le gym, po le whare te alo numero lua, i tōna i mato. Ai ono mo teli sana whai, o le e whakasai le tui. O le tūmalo palota waisingano numero tasi, mo tātou i polu nei, i o le Gym 2, i tōna i mato. Ai o le mo teli sana whai, o le e whakasai a wala. Le tūmalo palota waisingano numero lua, Gym 2, mo tātou i polu, o le e whakasai sa tau e le motu teri sa la whai. Fale alupo. Fale alupo ia o palota mua. O le Gym 1, Gym 2, tuana i mato mo tātou i polu nei. Ia ai o le motu teri sa la whai, o le kātoliko i fale alupo uta. O le tūmalo ala tau e si sifo, Gym 2 fo i tātou i polu nei, ai o sawai i. O sawai, o le mea tutisi, matangi le lei i nei a futa. Sa lenga tasi, tātou i polu nei, Gym 2, sawai i, o le whakasai sa mataktai.
Sana ngalua, Jim 2, Polu, mo Savai, me tutisi sangone. O Palauli Tasi, Jim 2 mo Polu, ai o le mo teri sala fai o le whakasai sala i lua. Palauli lua, Jim 2, tuna i matu mo Polu, ia o le whakasai ngau tāwai, mo le mo teri sala fai. Sa tu tea Jim 2, au le mo teri sala fai o le me tutisi vai ngā. Palauli tolu, Jim 2 foi mo Polu, au Savai o le whakasai vai to muli. Ia, o le nā, ioi. E le whawhonga mai o le tātou atunu. Pea whapea lea lawe te le mautonu le nei teimi o le awauli. Nai te nawa i lunga le awala ia o lo whapea. E o whiau ke alo e whaila o pāloka. Ia mo i mātou e pālo tamua mua. Ia le nau ala watu le tātou lisi. Mo whale pālo teitu malo ese e tianga i sa o lawa iai. Whaatino lau pālo tamua mua. Ia a o le tele usi whale pālo ta nai te sese ia i solo ai. Ia o kamanga whako a te tala i le aso whareile. Leila wa whaima toi whaamanatu vaianga ia. Ia ona... Ia e moni ia halu vai aso a toa le aso len nei i o whaamanatu matu inatu. Ia alto tele nison malo tātou tunu ia ele i maua teimi o tātou whaasalalango ma tātou report. E le rana wala au mena nei whaamuna mone o whe pāloka i mākou. O whe o i mākou e pāloka whaamuna mone. Ia le nālaua toitu inatu le tātou lisi. Ia a ngai tonu lava de vaenga o lo ia ia le whale pālota. Ia mō loutu malo. Ia whaatino e lau pālota mua mua i le so. Se mai mana vāru wātia le teimi o lau talo fa whā mō lau li tio Polynesia. O leo was funa mana whāmi nute. O te aina i le tasi.
O le talaina lau seileni mai le MoneyGram ua whawhaingofia i le whare tupe o le Pasifika i saute o le PSP i whai iai lau whiliwhilinga. Te o lau seileni mai le MoneyGram i lau teo ngā tupe le PSP. Matala mai i so o si ATM a le tatou whare tupe. E vawe ma whaasau ina i lau taimi. Res tala ni loa i se lala o le whare tupe o la tane o lea au nanga. Pe asi lunga leu penga te whailangi mo na fuanga lo yei lala o le whare tupe po ATMs e mawhai o na tala mai ei lau tupe. Whirwhiri nei lo le PSP mo le tala inai o lau tupe mai le MoneyGram po whia lava o lo e iai. E mawhai lava o na whaatinu ina lea au nanga. Mo nisi whaamatalanga whaafiso ta i leo no no tasi o fitu, o no no tasi o manu, o no no tasi o. Po le emaili pspsamoa@psp.com.pg. Le whale tupe o le Pasifika i saute, lau paanga mo o nanga tau tupe. Balanga i fiti i rena o le tasi le awhi se lau oda se furu lima tala i le alu ba le toi whai bai. Balanga i Kansas i rena o le awhi tolu se lau wha se furu lima tala. Po au ki lani i rena o le tasi le awhi lima se furu lima tala. Balanga i Los Angeles i tolu awhi lua se furu lima tala. Po Dallas i rena o le tolu awhi tolu se lau bale oda se furu lima tala. Lo iei foi pase se pa umo au se talia ma asia. O nei malanga uma e ui a fiti i le alu ba le toi foi mai. Va ai nei loso wa manoa. Ma vidi le official le fiti e ue si le nupi fan plaza i le lua iwa vadu tolu. Po se ofisa malanga o la tane. Le au nanga le National Bank ua whawhaingofia i nei o na lafa mai tupe mai a tunu e mamao. Tau ia inga mawo i a tunu e mamao e lafa mai tupe whaonga e le au nanga a le MoneyGram. E whaonga e le website na MoneyGram bo o le mobile app. Pe lafa mai i so se la o le MoneyGram. Ai mo i tātou i Samoa nei, o le ua whai o nā rusao lava lau tupe na lafa mai atu e mamao i to tonu o lau teu ngā tupe i le National Bank of Samoa. Si aki le pāleni o lau teu ngā tupe e whao ngā i le Easy Bank, bo o le Internet Banking, matala lau seleni i so se la lao le National Bank, ATMs, bo so se la lao le Digicel, ma le Vodafone. Le National Bank of Samoa ma le MoneyGram, ua whawhaingofia i nei o na lafa mai tupe mai atu e mamao. Mo nisi whamtalanga whawso tai le lua o no fitu o no ono, po le lua tolu o fitu fitu. Talofa! This afternoon.
Pwes besinga mai le Mika Sisters. Ia ile nei vaenga o le woli na wolu suma 5 minuta le uti ai nei i le tulai tasi. Ia bion tanga mai ia le makara u fai ko le pito tu. Ia o mafu anga o makala u fai ko. Ia ona toe wa. Ko ia wa ule i le tata wala le bo le tata le tio. Ia le na u atu buli matu ia le tata o finga ruenga u wan fatino ina. Ia o ala toa palo tambo mo ina so manatua. E foi de tato live ia o le aso foreilo le vai aso nei fai unga le vai aso i de tato palo te tele. Live atu foi lunga de tato YouTube channel ia nga lue va lue ma tato la tato le TV tolu. Ngo winga ia fe na e ma we lunga de tato le tio. Ia ma we lunga de tato Facebook page. Ma we lunga de Facebook page o le TV tolu. Ma we lunga le ana tato le TV tolu. Atwai ia malunga le tato YouTube channel le tio Polynesia. Nā sina wha manatu para tuau nei ngalo, e whaasa e tapu telefoni veai ia i tonu a whale palota. E leisia whaina ia o le whaatino le par whaia leo lau telefoni i whafo mai ia o whale palota. Pelo nei, nau latu fwoi taona nei o le matu whale palota i o i mota. Ia o luat o pue ata tu i whafo. Ia o na sau leo si ali maru na malolo o whaasoso ai na fo i o le au palota no fo aia ia tūlanga le whaia leo le palota whi mai atea. O le atonu ia na vaenga le pue ia wata. Ia o whaako lo lea. Ia o mātou na vaenga o le media. Ia le tūlanga lau tūstala ma lau whaasala lau. E nasi na ripoti o lea vi fo i lunga i le tātou pepa whamatalanga o le Samoa Observer whi mai. O whapeo na turi i whafo. Ia e leo se tasi o ali ipu e ata o le Samoa Observer. Ia, o le ata o le tala noa tele i lea vaenga. Ai nao sina wha manatu ia o tūla fono, manatua, ia e sā, ia tapu. O telefoni whi awea i tonu o mauta ia o fale. O lo wha peona whaia i ia a tātou palota. Ia, Beno vai atu. Ele se langa lo soi fafo e pui ata toi fafo. Ia pe fai lo telefoni o se te fitala no iai. Se si lo biliatu. Ia ai fa pe sauni lo ta pena le e halu tonu de fale panota. E te fa tali lo wa noa. I vai nga fa pena. Ia o de fau tuanga le leila va taua ta pe le leila o telefoni. Ia o te ngono fo ia le fa tanga ina vai nga i o me pu. Ia tam tu langa fa pena. Ona ia so longa le lei. Le ami o tonu ia ma whaatino ina o le tātou palota o le neito sanga luafe luas fulima. Ioi. Te whapaloto ai i lato uma le mai mo mai nunga le tātou alanta o le TV3, TV tolu, whawhonga mai le tātou ala leo le tāno for wha mo, mai mo mai fo i runga le tātou YouTube channel, ia o le tio Polynesia, ia i le nei vaenga o le wauli. O le whatou do tonga o tātou porokalame mo le so, tā le tolu o le porokalame o e maa umare la fono, porokalame leo le whaatale noa ina, ia o le tātou tanga ruenga o leo, whale pui, ma leo la toi fuata ina. Ia ona lao nisi o tūlanga peoni ai, wha moe le so, ia le o mauti no tele le teimbiti nei. Ia po o le mea whaatau wina pēr le tātou porokalame lea, ia tātou wawai pēm tātou tilo. Ia pe a tātou. Ia mo i lātou leo mai a lātou whai ngā palo ta mua, e mai se lawa mo ta mao tina ma tutua. Ia i lātou ia whai ngā ruenga i le aso whareile. Ia au nanga mo o mia. Ai mai se fo ina to ia ngase tu mau de tino. Ia le manatu ia le nau to te lewi ainga, vaenga fa pena. Ia to mo le to fa malo. Ia to fa malo to fo i tato o finga luenga a to ina to o mana volo fa beona. Ia mata fa ia SS lo nga fa. Mai tu SS o tato finga pano to le neto sanga. To mo le to fa malo. Ia o anta to por kalame fa nga solo. Se mai le vai le wati. Luas flumaleva minuto le uti ai nei le tasi. Ne tanto pa angolo mai mo mai atu no mamao. Ia fa fongo me fo i lunga tanto Radio Polynesia app. Ia to fa malom fa talo fatu. Ia tato por klame fa alualu. O le nei a woli o le asolulu le onga tonga le mu. O le nei vai aso pu ia ona o si le fia fa moe moe.
Ia peo na iai le tātou a tunu ui Samoan nei. Whatonu lava le tasi. Mai boy whasalonga tu sa o lau le tiopo le misia I lunga le YouTube channel. Whapena fo I le upega te whainage le tālofa whabo. Ma le si ufofonga le tālofa whabo I lau le tio. E te whaafonga ai mai mai. I le whaanga solonga o le whainga pāloto le reitu sanga. Ua mawhaio na au mina atu o na o le langalonga mai le tātou associate sponsor le My Island Realtors. A wheo tau sa ini le au whanua. Asiasi le My Island Realtors e te mauai whanua o e tau sa ilia. Mai moi whasalaunga tu sa o lau le tiopo le misia mai whaafonga mai I le tautua le tālofa whamo. Manuia lau pālota.
O sa iri sa melo fa mo se pele yan te oi. Po sa isi le ant ua Samoa. Afia na iloa le tia gift shop. Le ano nua yo loa e te fai melo fai. O sei lanu ese. O lava lava. Ili Samoa. La e wanolomi manu Samoa. Koko. Siapo. Male tene o isi oloa. Elenga te ilea. Ma to te fatawina te foi fangu famanogi anangata. Ma je hunga o te mai tai. Tala me de valu de taia o ile lima ile atiafi. Ai ta punye de tasi le wowi a sto nai. Susu mai noa ile Tears Gift Shop. Il moto tuia opo jonga fofua. Po ma tau tui dalo mai on the four corner. E te sila fia unga whaine il tatou Samoa National Lotto no ofoi nā tu lana au nanga e ala nei whaunga ino lau telefoni whea vea e te Filipili e tālonga ese alo ma whai ona whaati no ina il taim nei lau Samoa National Lotto mole mamalu lau tele wana paanga ta alo ia staitasi ia whalongo mai la oi e mua mua te taona e visitala i la au nanga ale M-Tala ale Vodafone ama ea ona e ala nei lunga li penga te whailangi ale Gambling Control Authority ma download mai ei nei lole app o lua fo yo lana Facebook page Samoa Sports Lotto. Wana o telefoni whea vea yo lei tu aing o le Android smartphone o le mawhai o na whati nui nai le au nanga mole taimi nei. Ama ai o na download le app i lau telefoni e mua lava te taura e restala mo whaongai no la matou au nanga. Ma e whamalasia fo i wana o i la tō a tō le luas puma testau sanga. Malunga atu e mawhai o na ta alo i ni ta alonga. Ma e tatau fo i ona tutusa whamaumaunga o lo tanga talo. Ma whamaumaunga e pe on restala i runga au nanga nei ale M-Tala. Talo fa Samoa. Sao. Ia, e toi whaatalo whātua ni mamanu le tunu uma tumaima whaafonga mai e tātou Port Kalame whanga soro re nei fo ia wauli o le solulu. Ia, peo ni e te wha moe. Ia, o le so le amutali ai. Ia, whainga whitwhilinga. Le whainga palota o le tātou wa tunu i Samoa nei. Ia, i la tō lewa mahea. Ia, te muli antu te wha malo. Ia, i la tō lewa whaatoa ngā ia sa ili vaenga. Ia, ma ngā i whale palota wa tofa. Ia mo le whainga palota mo le so ia mo le atu fuit wha mano ia te tau. Ia i fo ia pesa o i tua tanga loa le Port Kalame ma le ACC ana leila. Ia o i e tātou te whaalia tātou tū maanga. Ia ia wa e le si leo le alu atu nei. Ia e mo o lava be fina ngalo ia avatu ia whapeo ia le alu atu ia ma si ona tu ara no matua mare to ina alwa tu fia mana ona ve vatu ave lo pito luma ia o vaenga ia mai se ole so e taua ia le fai lo tatu tu manga ia o nano ta inga lava ia sao mauli file mu ia fainga filinga mare tatu fainga palota ia o pionei nei vai aso la tau ai o to lima o tatu Port Kalame ia tatu Port Kalame masari lava lungo de tatu wala leo la wina to le tatu tana on le tau tau te foi ia e whaafonga mai o le tunu o atulanga ia fōringa wa aia o le ia le tau ona o le lava suisu iai tau na li lana pō na pō wa ia palasi o timunga ma na ia le sulo le nana nei le taiao wha solo mai nei taimi o le awauli ia e lawa taimi tau tino ma tau wa aia toi whaafona wha malama ia pe tau pua oa ia ma wha malu i nisi o taimi o le tātou talala o le tau olo iei whautuanga mo savidi manolosi ia mo no fuanga maunulunga o Samoa ia wawa inisi o taimi ma timo te uluwa vasolo ai e whio lolo ma e mamafa ai pupu inisi o taimi o vaenga ma savili e tofa tau inisi o taimi bo ngatai whale ngatai whale e angi de bata polu anga ilvai to elau tolus for lima nga il fast for 5 kilomita i leitu la o ngalu e lua te si maneli mai na tolu mita na maunulunga. Taimi o le tai, o le valu fase fulu i le tau na le la le ana sua tutu i le tai i le wha moe o le ape ele le tai le 5 minute ti ai le tolu i le awoli o le so o na toe sua tu i leo le tai le ono minute ti ai leiva i le po ana nei. Teimi te nei mo le talafa tai o piele vaianga o le tua masanga e le olo o lua se fudu mana fitu ti kari le fua vevela e le wha moe
Ia o le atoe pa ua nga ilalo ia le fua vevela le fua mawhanawhana. Ia o le talo whatai o pia le luas fulu ma le ono i le tau le 5 i le fiafiana nei. O le tatu reporti la tamai le nao le tau. Ia mo le nei vaenga o le wauli i le whanga solo ai o tatu po kalame le nama o mai le tatu so ta inga ma le whatalenga ia whono mai tu whani tufunga. Ia ma leo so whaasalalau ia Kaisara. Ia o na uanga ia tu i whale pālota i sa le lesi. Noko minga la, ele toi mamau. Toi mau mai sisia tatu reporti ia mai le tatu o whainga aruenga. Ia e maise ia o whale pālota lo anga ia tu iai. Ia o wānta anta reporti la tamai ia maise ia o tonga o nisi o nea tātou tala. Mari reporti o nea so. Pesi atu le Melissa Band. O lewa tu e luas 40 minute o na tāne o na lua.
whaafetai te le atu mo le mafutanga. E uina e tulua ufa amore manga. Lelei o le motu o le mawai loa le ponga. O le alofa tu yo mata o te muai. Lelei o le motu o le mawai loa le ponga. O le alofa tu yo mata o te muai. E tu ngā maunga o ngā whianga o manu anga mai whaalavelave tau ta avale, whaalavelave tau ngā ruenga, ma whaalavelave i tu atua i tu la whai ngā ruenga. E le ngata i le manua o se vaenga o le tino, ai whapea fo i le leto e maua o le ngā yoinga sa iai mo mua. O le to e sea fo i o se vaenga o le tino, ia po le maliu, o le ngata anga ma le muta anga le o manu anga mati ngā uma. Peitai, e leto e langona e le wa afia, ai o le a wha au pea ne ia afianga i loto o ma mawhauwhau o a inga mai e pele. Tātou tutu whaatasi. Una i le saunga le mou. Whaititia a fianga lau tele. Whaale nātura ma a fianga whaaltamau ainga. O mea nei o whaalavelave whaafosei. Whautuanga mai le whaalautonga taui mo whaalavelave whaafosei. He Tias Manigan Malana Thrift Store mo olo second hand. Iri no fuanga tuai o le mana i restaurant i Saleufi. Ma wala lava mo tangata matutua sa yoi lava o le whana witi. Ta avare pepe, moena pepe, solo, i afu mapalankeke e olavi oloro mukuka ma oloa e toi fato tonga ba fa aulele i mauta malawa te tala mai nei vai te tai au i le lima i le afiafi a ta punia i le tau re toru i le waule i as tonai sumari e te maua so se tu ainga olo second hand i le Tias Manigan Thrift Store i Sareufi. E ala to mai moa le tunu ulu TV tolu wa ia whaalau loi na i le tau tua ma le unanga le tele bisinisi o whaala tonga o whaasasilanga whaalau tele ma liu aso whanau o le kalame mo le whanau ata maalie tala i vai whanua ata whaasolo ma ata ese walau mai moanga ai a whaafifianga whaasamoa whaalinga whaabisinisi ma le tele o poroklame a wala ma le whaafifiina o le pa ia ma le mamalu le tunu tātou whai paanga nei ma le tātou wala ata le TV tolu o ene whai bisinisi o lo o te tala lea manoe whaalau noa i lau tau tua ma lau au o nanga sila Samoa i lau tau tua ma le no whanga lo iai tu ina atu i se tau tala whea ngai e whapena fui whaasisilanga whanau i tele wa iei nei i se tau tau ngofie e ngawhatia ma lau whaasoa fia nei loe mai mo ma sila i lau wala ata numere tasi le TV tolu paaso tai mai numera nei tolu tasi po o le tolu lua le TV tolu. Come on, shake your body, baby, do that conga. DJ, bring it back. Bring it back. I love the songs. Music is like my life. This is Samoa's #1 hit music station. Ole tupiro atu le talo whale ua toi 5 minute o na tāle o le lua. Ia whanga solo i bene e tātou pōru kalame ia wha wau o nei fo ia solulu la tau. Ia madu wha moe pe on si la fia. Ia le whainga pālota mua pre-polling. Ia le tātou tunu le lavalo o wha wau si pa ia fo i le tāo le wha. Mana tō le teimidina ia le he tāua nei le tātou ofisa ia o le whainga pālota whaangatai. I pre-polling mo le so le tau le wha i le whiawhia nā nei. Loko winga lai taua ia alo fuafuanga i loa i vaenga o lo ia ia whale pālota mano fuanga tanga i whaatino e lau pālota i teimi nei. Ia ona ia ele tōma mau ia tātu tara no fo te teimi. Ia mo whai asi waweo te teimi de mele iai. Ia o le talia ia le tātou so te inga manatu se teimi ia le tōma mau. Kau seki aku le tātou so ta inga lea ia ma le watalenga fo ia whana mai tu whantufunga.
Ia maleu so fa sala lau ia kaisara pe ona mafuto be stasi fo fale palota ia wale wa ia le fo vai nga ole woli ia le na fatalo vatu fono li watu tatu fa sala nga na fo vai nga pe nei fo nei vai nga ole woli mat fa walo ia fa talo fatu se leni mai se mai mo le tatu tunu le nei fo ia vai nga ole woli ia pe ona fa nga solo nei tatu proclame ia e mai se fo yo tatu fa la loa ia ai te manatu na osine tempo pu ata tu te fe so ta ile fa bol te bala wa tu dia bala ngang fa lo lei tai o dalia pea ia vaenga pea nei ei ta penanga ia wal tato so ta inga ia male chalinga foi afo mai tu nei ia woli ona ngalo ia pe o le e foi tato fa salonga tu sa alunga tato TV tolu te minei pe fa pe le te fa fo mai le tio e am fe ona ti fo la wa televisi la TV le tato wala ta le TV3 fe ona mai mo mai ia tato fa salonga tu sa o le nei te mi ona woli si pa ia down fine and 50 na nei fa salonga tato pre-polling ia toia fa malo twai ia ile tato sponsor MIR finance male my island realtors ia por kala bela fanga solo tato wala TV tolu fo ila to mana tu le fanga solo ia le ipole la lo langyo le lang kapi mo to mai tai le ia fo ile tato au to mai tai le manusina le fa mai le TV tolu le TV3 o le fa inga vai aso nei ia ona le a pisi tato ile so tai au le aso malo lo pisi tato le aso le fa inga palo te tele ia o le atu nato tato fu fuanga nei mo le fa inga vai aso ia wa ia nei talonga ia te mai mo ai lunga au nanga ale tato ala tato le TV tolu asto na ia so tolu fulu asto na vaso nei o le Pacific Nations Cup ia le mo mai ia o le ata aloi fiti matonga i le town le fa o le asto na le fiafi la le Pacific Nations Cup for ile asto na ile le asto tolu fulu tau le i le po o le talonga ia pani ma kanata ia ai o le ipo la langi mo te tai Women's Rugby World Cup i le ta tonu la vo le funu mane lua tu po mao ia o le talonga i le va o le aua kanata ia ma le aua welese ma Wales se mai le aso lona lima day 5 o le aso sa le aso tolu sfutasi o kuso lua felusu malima live on TV3 o le whaawawai o le tapirisanga o le ipo lalangi le tupau tamai tai le lakpi talonga mua i le aso sa o le lua wha lima i le vaviao o le talonga le Scotland ma fiti talonga na lua o le talonga na lua fo i le tatu manusina i le town le lima i le vaviao le ta alo ile manusina ma Engelani talonga lo na tolu a for the fitu le tai alo vale le sa le talonga le vao Australia ia male au America ia male taulus fulu male lua i le po ia o le talonga le vao pe Italia ma Spain ia male aulia to the virus fo i le ipu lava o le lalo langi le tupau te mitai talonga mua i le lua i le vaveao le asonga fua le au lea au sita le o New Zealand i o le ata alo i mai Japani Italia la lea Italia o le ata alo i ma Afrika Saute a Forani o le ata alo i ma Brazil ia ai o le tusi tu fa o tuala le talonga lea day 5 le talonga le tu lua po mao le asto na i waulia sa waulia le asunga fua o Ireland la o le aula le Ireland o le ata alo i ma Spain ia o talonga na fanga sur solo ia mo fa ingo de vai aso ni se o em fe na mai mo ai fa salonga tu sao ia o le tatu wala ta o le TV tolu ia ilasto na i aso sa fa sono atu ile aso ngafua
o le mai se fou o le ngalo lo i le tatou au tamatai ia le manusina ia le ipule na lo langi o lo fai le ingalani le laka pi le tupau tamatai tadi le team toi fa so tai mai ai ia fodo mai to vani tufunga ia maleu so ia kaisara ia wa fo edition e tatou reporti fa le panota ese au fa nga solo i pe panota mo le pre-polling ale tatou watu no i le so o le utansi de minute o ti ai nei le lua Ola ulu pe oi va sau se I whaalongo atu I sina upu alo fa se I file mua iau Mali e lau whetalai se I whaamalu ai Olo utino ua vai vai pe se ngā lala I le fia I vai Le falena pena tamasani ea o le alofa walo i tino lo umalo si ua whaifo a o ai fo I se tasi na teilo se mea file muai se ua loto whanoa noa E toa te lele mai va E mana ia le vainga o mata E fua te lele whatoanga I fua manongi ma fua mata Sili ai le fua e tasi Ola ulo sa pa e pa Olo usei o te tiwaia Ue vanga I le afiafu Le alo falena pena tamasani ea Le alo fawalo moi tino lo umalo si ua whaifo A o ai fo I se tasi na teilo Se mea file muai se ua loto whanoa noa Mai boy whasalonga tu sa o lau le tiopo le misia I lunga le YouTube channel. Whapena fo I le upega te whainage le tālofa whabo. Ma le si ufofonga le tālofa whabo I lau le tio. E te whaafonga ai mai mai. I le whaanga solonga o le whainga pāloto le reitu sanga. Ua mawhaio na au mina atu o na o le langalonga mai le tātou associate sponsor le Mai Island Realtors. A wheo tau sa ili le au whanua. A siasi le Mai Island Realtors e te mauai whanua o e tausa ilia. Mai moe whasalaunga tu sa o lau le tiopo le misia mai whaafonga mai I le tautua le tālofa whamo. Manuia lau pālota. 5 minuta leo te ai nei le lua. Ia ene banantu ia o leo mo me tatou so te inga ma talenga ia fo mai tu van tufunga ia maleu so ia nice nei vai ngone woli ia toi fatalo fatu fono. Malo pantalofa se leni e se le fafonga ngal tato tulu le nei ia woli ia ba nei fo le tulanga le tau e pe ona mai tuina a o tato fa salonga le tu sa o tu nei e nei le fionga sa les ma le tuala o I le o le fale palota
mo le palota mua ia mo le tumalo ano maalua e ala pe ona yai ia le aso le ia langa o le va piapi fu o le vaenga lo i tatu fa le palota le lana le sina mai e le o matu fa ngai nei lalo le mango le so ta ia toi ai fa te tele lava le mai island realtors ia mo le langolong sua ia tatu fa salonga ma le tua fa tawina fanua matulong o mo fa pena na ia numero tatu telefoni pe so ta ia le tatu vaenga na o le mai island realtors ia wa foi fatouina o meu fanua ia matulanga mo fapena ai ile matu o siasi mai le tatu fale palota ia e pei fo ia o isi fale palota ia na avatu momo e fai asi ngao ele pei la o le fale palota na matu asia e le ngata ina ia le fua au isi vaenga ia na matu tau mai ai fai asi pis au nei lava ia sa lesi mal nei tu malo ano maalua ia o lo ngao lava e tai tasi fo ia o lesi teimi malo lo le fai palota malo lo te mana leo ia o fitou le ia wa e langa i ska luenga faingofi winga ia o le aso pisi ale tutuli le totele o le aso falaile ia le tatala i tatu fale palo te tau le palu ni tai au ai le mai mo mai le tatu tunu solonga maduia me umai nei le tu malo ano malua ia ba se lava ia pisi i o le awala ia le anga i mai le totele mai pia ia wa fo le ngatu le matamangi ia pole atu ali pata ale faanga solo kala vai ma se vai ngara pe ona yai ia le so ma tu asia le tatu fare palo te pe ana fai atu no le va pia pi fu le vai nga lo yai ia le ala na wole fai ona lo tu sia ta le tatu fare palo ta au sia tatu fare palo te ina tau mai ia la fo tumu ai ona le fo la fo ilunga le to tele tangata o lo palo ta mo mua lo winga a to ititi lava ia le lola ia le tu malo ila to palo ta mo winga e fa le pisi la paule tu langa taua o le lava le taimi e mawhai ona e palota i le palota mua. Wai len te tala mai i le tau le fia. Ta o i tau le balu le te tala tau le balu. Se pa ia le tau le wha i le fia na nei. Ia ai a olo le o i tau le iba. Tau le iba le te tala i pripoli. Te o le tau le wha le fia na nei a o le tatu palo te tele. E te tala la i le tau le balu. Ai tapunia i le tau le tolu e i le awauli. Pe ona i vaenga na ia wafo i le whaponga mai i le tunu. Ya mai sui la tu le lo pas e tava le anga mai tua ia o le fanga solonga na le tulanga pe nei ma nei le tautonga foi o le tai pe mai mo mai le foi mai to atu e faisi malu o le tai ia ma tu nei sa les ho to ma nei le civili ia wale mai mo mai le tatu tulu le ngata i sa mo nei fa pena foi atu mau ia mai sui la tolo mai mo mai lunga le tatu wala tol tv tolu ai o le tolu o le fia tulu atu ni so tatu nga ruenga ia le tatu ofisa sa bala lo melia ia fa buta mai na le tatu au nanga ia mo ni team ia o le tatu filonga ipea ia inisi vaenga o tatu lipoti ia mai se lava pe o le aso tele lava le fatali tatu o le aso for raid nei aso malolo ta ia ai aso for raid nei le tatu palota malitua o aso malolo tu ina mai le tatu malo ma to isa sa tapu se ava malos e o le tebete le talo failo palota ia awone e lo atu te fa so ava ia malisi te mai mau le fa le ngai no oi ia le fai lo le o fa sa ya ai pisi o le tatu por plame le nama le tatu so te inga na ni vai ngole woli ya fa malo tu le tapu inga na tatu ai nga tu mama malo le tapu ya ai awone ngale to e to li ta mai lunga le tu ma le ngale tatu li tio Polynesia ma le tv tolu sa mo nei ole fa pedan tu sa o tu ini tatu fa salonga ile so friday ele ngata lunga le tio lunga le tatu ala to tv tolu lunga le tatu facebook ya mai se fo lunga le tatu youtube ya mai te de mai se ia sunga tai se pe fo ia le to fine kolisi ya pa maduia tu lita tu tu le yaso maduia lo fainga fifinga pe fa ina ele fa ia lo parota maduia fo ta pena tu walta tu a palo tele ele aso for raid nei ya ai fa to fa so fo tu ia malo ta tu ia fa fonga le tunu le tatu so ta inga na ia na tatu report o totonga ia mo mai fo ia i fale palo ta pe on ia fo ia o nanga le tatu Fikaruenga lau le tio Polynesia ia o le wha moe ia mana manatu ia sila fia le tunu i la do lo tuli te tau mai e o le ale tulanga wo ia i le palo ta mua ia te i tau wawa e ngiaka fo i se kau wawa aim kilo a kui fale palo ta po o le meo kumu ia po o le meo o anga i le to te le wha tino ala tau palo ta pea ia pe o le nano ta inga na le na wha tino le tanto live e mai se ia o vaenga ia o lewa alua tu umalawa o nanga i lunga o penga te whailangi a tuai ma te tantu ala tau le TV tolu te whaamalo tuai le au mai moa
Ia o lo fa peona mai mo mai le tātou TV3 le nei vai o le wauli. Ia peona sau do foi ia. Telenga ia fono mai tu. Ia o le ngare na tuli tamai. Ia pila o le aso tele lea i o le aso freile. Ia e o la vase i mae ala wale fai tawina maua ia le unga le alo ia. I le afiafi de vavea o le asto na i o le ala wale tei me umai. Fa to afa mai ai na o nanga. Ia alau le tio Polynesia o tenangona. Ia o se live fo ile na ia alau le tio Polynesia. Nei vai ngole woli ono tenangona ia leo le afa peona. Toyanga i mai le tato o whainga ruenga si. Mo se isi a tato reporti. Ia ana wha peona tu ina tu i runga le tato YouTube channel. Ia i le tuo tato videos. Ia walau mai moanga i nei vai ngole fiafi. Ia tu e wha malo to i le tapuai. Ia nei a tato ainga ia tunu e mamau o le mo se avanoianga i mai e wha tino i le whainga o le e kisi o le tongi o vaenga wha pena. Ia o alo e le tato o tunu le whainga whilinga i le ngata o le so. Ia ai o le aso whareile la tau. Fa o de tato pokalame masane o ne ngalo le tau le tolu le tato pokalame o e ma le tula fono o e ma le tula fono ma le tato mtanga luenga o leo. Fale pui pui ma leo na toi fuata ina o leo was fuma tasi minute o ti ai nei le lua. Ia ma toi whaaftai e toi le tato vaianga o le My Island Realtors ma le tone ngalo a fia tau sau whanua sa ili sau whanua i Samoan nei. Le ia se si vainga teanga ia yanga i sa o le My Island Realtors sa ili sau whanua wha pefo o lo tau whaisau loan. Ia nga i o lo ele la tau vainga o le MIR Finance. Ia awa ia sau loan o lo wha peona fia wha tino. O le My Island Realtors foi ia o ila tau na o le wha peona langa no wino le tātou live broadcast ia po le tātou wha longa tu sa o le tātou palota o le asfareile o le vaia sonei. Mai boy fasalonga tu sa o lau le tio Polynesia i lunga le YouTube channel. Fa pena fo i le upega te whainage le talofa fabo. Ma le si ufofonga le talofa fabo i lau le tio. E te whaafonga ai mai mai. I le whaanga solonga o le whainga paloto le reitu sanga. Ua mawhaio na au bina atu o na o le langalonga mai a le tato associate sponsor le My Island Realtors. A wheo tau sa ili de au whanua. A siasi le My Island Realtors e te maua ai whanua o e tau sa ilia. Mai moi whasalaunga tu sa o lau le tio Polynesia mai whaafonga mai i le tautua le talofa whabo. Manuia lau palota.